bakunzi ba B-Info Plus aho muherereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu. Ndizera ko mukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'akazi keza mu byo musanzwe mukora byose. Turi kwigenekerezo rya 29 nimba ntihenze, umunsi no wa vendredi. Inji imbere zanyu ntari mu buryo buri comfortable, bien sûr murabona yuko hano nicaye atari dusanzwe dukorera, ariko ni kubera yuko nanifuje ko ndabasangiza aya majambo akurikira ngiye kubabwira. N'amajambo nje kuvuga biturutse ku migwano ikomeye cyane yabaye mercredi le 27 hamwe na jeudi le 28 muri territoire ya Mwenga na hariya muri Mikenge za Itombwe, nuko muri Haut Plateau. Ni migwano mu by'ukuri yavugishije cyane gusumba abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge, nkoresha mvugo ko nandi bayikoresha, nubwo hari abatemera ko ari ubwoko. Nukuri ni ibintu novuga byabaye bibi cyane gose kuri burya bwoko, kuko baratakaje abasirikare batari bake. Rero reka mvuge mu buryo butomoye yuko buriya bwoko bari mu kigandaro gikomeye cyane gose, bari mu gahinda, bari mu mubabaro utagira uko ungana. Ariko kandi ku rundi ruhande ndavuga rwa FRDC, nabo bari ko bigina yuko basa nabikuye umwasi kwizosi nubwo intambara ikibandanya. Ndashaka ndabwire kino kintu, buriya urupfu iyo uri kuragumva kure mu yindi miryango, wumva ngo abandi bapfuye, urumva ko ari ibintu bisanzwe, ntabwo mu by'ukuri wumva ko ari ibintu biremereye cyane gose. Ariko iyo ruri mu muryango iwanyu cyangwa ku muntu wari poshe, niho ubona uburemere bw'ico kintu cyitwa ngo urupfu. Rero ibi ndabivuze kubera ko naronse ubutumwa kumba ndaza ko basangize namwe mu bwumve, aho mu by'ukuri bamwe bo mu banyamurenge bariko bagaragaza akababaro bafise, bagaragaza intuntu bafise, ku buryo iyo abari bo bari bafise novuga ijya nyuma bari guca bahagarika z'ya ntambara mu buryo ubwo ari bwo bwose, bari guca bazihagarika. Ndavuga hariho mbere na bamwe batanguye gutanga novuga amaproposition yuko botuma sinzi ngene bivuga mu kintu cyumvikana, botuma bashira amafaranga ngaho ku buryo umuntu yoshobora kubagandagurira ujya asanzwe ayoboye kijya gisirikare cyabo twigwaneho, uwo muha amafaranga yo kumushimira. Ndavuga uriya Sematama, biriko biragaragara yuko Sematama ariwe ariko arahekura abanyamurenge, nubwo bamwe batuboka kuba bo bivugira aheru. Hariho mu by'ukuri abo ubwo babwahezemwo bavuga bati nta kundi natwe ntabwo reka tugirira neza, reka tugaragaza akababaro kacu. So nama message menshi ariko aracicikana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, aho wanashaka batanguye kubona neza yuko ujya Sematama asanzwe ari ntumwa ya Paul Kagame kugira ngo ashobore kumufasha agonya ubwoko bw'abanyamurenge bikunde ashike ku nyungu ziwe. So ibi muraza kubyumva neza mu donido mu butumwa ngiye kwashikiriza, ingene yavyivugiye kumena ashobora kumurengereza ko. Ariko kandi hariho n'ubundi yatanze impanuro mu buryo bwa audio, impanuro mu by'ukuri nawe uzumvirije n'ubutora umunyamurenge wumva yuko ari impanuro za gishinga ntahe z'umuntu asanzwe akunda umuryango wabo, z'umuntu mbere asanzwe yarabe n'umusirikare, yatanze n'uburo nawe bw'ibyagiye biramubako ahantu hatandukanye. So reka ndeke kucisha amajambo, nimukurikirane d'abord iyi video y'uyu munyamurenge ari muri Amerika, hama inyuma nca ndabashiramo na audio y'ujya wundi, muraza kumva bimwe n'ibindi by'ivyo bariko baragona
biturutse ariko ku bw'ama operation yabaye mercredi le 27 na jeudi le 28 hajya muri Haut Plateau muri za Mikenge za Rugezi na za Itombwe no mu micungararo yaho. Plateau ya Fizi palikuwa vita jana. Tumepoteza watoto wengi sana kwenye upande wa Nyamulenge, hasa tena kwenye familia yangu ya Bagorora na Basinzira, kwa sababu Basinzira, Bagorora wote ni watoto wa babu mmoja ambaye anaitwa Rugorora. Hiyo vita Rugezi ya jana 27 août 2025, yani jana tarehe 27. Anyway, yeah, tulipoteza watu wengi na wengine wamejeruhiwa, na waliojeruhiwa hawana matibabu. Situation iko Minembwe inauma sana. Inauma kwa sababu hao ni watoto wetu. Huyo Sema Tamambane ni mtumishi wa Kagame, anaendelea kuuisha ndugu zetu kila siku, wa vijana wanakufa. Na hiyo MRDP wameunda kama party politiki yenyewe. Viongozi wako wanalala hapa Marekani, wakina Kaniki na wabosi wao Rubero Nyarugabo wako Marekani. Nyarugabo sijui kama iko Goma, lakini familia yake iko hapa Marekani. Wote wanaishi maisha ya kifahari, wanaenjoy, lakini kila siku wa Nyamulenge vijana wanakufa. Mababa zao wamekaa kimya, hawaongei, hawezi ongea neno lolote, ni kama hawaone. Na ukijaribu kusema wanakuita adui wa kabila, tumesaliti kabila lako. Sijui kama gisi Mungu aliwaadhibu wakati wa Noho, na sisi ndio hivyo. Kama tumefanya dhambi mpaka Mungu anatuadhibu, watu wanakufa na hakuna anayeongelea. Ni kama hawajaumia, na wakati hao ni watoto wao. Sijui kama wako kwenye usingizi wa usiku wa manane, sijui wako wapi. Kwa sababu hao baba wote wa Nyamulenge walikuwa wanapiga kelele, walikuwa wanakemea hiyo vita. Na wangeweka pesa, mtu mwenye tamuua hiyo Sema Tama, yule mwenye anaongoza hiyo Twirwaneho, mtu mwenye tamuua, tungekuwa tumeshaweka pesa za kuzawadia mtu yote ambaye atamuua, kwa sababu yule atatumalizisha watoto. Atatumalizisha watoto, tungeweka pesa kama ni $10,000, mtu mwenye anaua Sema Tama tunampatia. Mtu Mnyamulenge yote iko na chukua maagizo kutoka Kigali, angekuwa na uwawa. Hapo tungekuwa na amani, kwa sababu hiyo serikali ya Rwanda ilitumara Tabara, wakachoma vijiji vya Nyamulenge, wakapeleka mifugo yetu, na hao ni watu ndugu zetu. Mpaka hivi vijana wa Nyamulenge waliojaribu kwenda kule kwao kujiunga na Batwirwaneho, wote waliwapeleka Nord Kivu, hawakwenda kule kwao. Ni kama wametuuza, tuko kwenye soko. Nyamulenge wao ndogo wakufa kila siku. Eske hiyo umoja na ushirikiano, hiyo coalition kweli inasaidia Mnyamulenge nini? Hayo ni maswali naambia Wanyamulenge wanijibu hayo maswali. Na wasaidia nini? Mbona wanaokufa ni Wanyamulenge pekee? Na huyo Sema Tama, jamani, wekeni pesa. Kuna watu watamuua ndugu zetu, weka pesa hapo, mpiga risasi na mjicho. Maana huyo amemalizisha ndugu zetu. Na inauma. So ndizera ko mwategereye neza ivy'uyu musore w'umunyamurenge ariko aravuga. Mu by'ukuri amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Uko n'ukuri natwe twareke yadusemerera twerekana ingene aba basore b'abanyamurenge bariko batwagwa muri zintambara ku nyungu za bamwe n'abandi, atacu bariko barasha abokora. Ndabibutse yuko kuva bira General Makanika akiyoboye uyu muhari Twirwaneho, ntabwo bigeze mu by'ukuri biyungana ziranyeshamba zo kujya Kanyaru, kandi twaraberetse neza yuko mu byatumye bamugandagura uyu General Makanika ari uko yanse gucudika na ziranyeshamba. So aho bamugandaguriye rero mwace mubona yuko waciye aza ku burongozi yabaye Sema Tama. None murumva yuko ababene wabo abanyamurenge batanguye kwipfuza ko yotuma napfa basakavaho kumbure uriya muhari wabo karungwa n'undi muntu, bibaza yuko
yorengera mu buryo bugaragara burya bwoko bwabo ku buryo atoshobora gusura kwemera kuza aratwagwa n'ibije byose mu gushora bajya abana b'abanyamurenge reka ndabite kuri songoye kuko bariko babikora bazi neza yuko ataco bashabokora so reka ndabashire ko ni audio y'uyundi nawe nyine n'umunyamurenge aho nawe yatanze izindi mpanuro ku mice itandukanye y'abanyamurenge aho cyane banashaka aho ngiye guhagara cyane usibye ndabashira ko yose mugabo aho ngiye guhagara cyane naha kuri bano bavyeyi bari muri ho plateau bavye bajya basura abanyamurenge bariko baricwa nabi rubozo ukora ko bisutse mu ntambara badashoboye abereka yuko batagomba kuguma biteze yuko ubutabazi bwabo buzova inyuma y'igihugu ca Kongo cyane mu bana babo boba bari muri Amerika n'ahatandukanye nibo ubafise iya mbere kugira ngo bashobore kuba bohindura ibintu c'est vrai baratinya kuba bogira ico bakoze mu guhanura abahungu babo canke kiriya gisirikare cabo kuko boca babibaza yuko bashigikiye leta ya Kongo biratahurutse mugabo barafise ubundi buryo bafise kuba bo bikoramo kugira ngo barengera inyungu z'abana babo bareke kuguma bahamba ijoro n'umurango okumvo zidasobanutse so reka ndabashe mu audio nayo muyumvirize neza kumbure muze kwiyumvira mu donidingene nawe yatanze impanuro ariko ndabibutse yuko ibi byose biri biraturuka kubera ko batakaje abasirikare batari bike ku ntambara zabaye le 27 na le 28 z'uku kwezi nyene ku 8 mwaka w'2025. Areka twongere dutange mpore ku bwoko bwacu bukomeje guhura n'ibyago n'amakuba n'amapfa fuza buri munsi tusigaye turi ba pole mu gitondo pole ku manywa pole nijoro ni ikibazo gikomeye cyane impanuro ntanga ndazerekeza ku migwi nk'itatu message ya mbere reka mbwire abavyeyi cyangwa se ubwoko bwacu butuye hejuru ku misozi abavandimwe ubwoko bwacu abavyeyi bacu dukunda nimwe duhaye mpore ba mbere kuko nubwo bose bapfushe ariko nimwebwe muri kumwe n'abana baye bashira nimwebwe muri mu marira muri mu gahinda gakomeye ariko kandi ntimuhere kuri mpore ntimuhere kwihanagura nimwishaka mu bisubizo kandi mwoye gutega ibisubizo ahandi ibisubizo nimwe mu byitegamo nta wundi muntu bakunda nta wundi muntu barari ijoro nta wundi muntu bakera inkera nimwebwe mwenyine nimba mutiteze mu bisubizo mukicara mwiteze ngo hanze mu mahanga cyangwa se abari hanze y'igihugu ngo haraba batekerereza nta numwe muzapfa mushire kandi uzapfa wanyuma tuzamuhamba nk'ikigwari rero muri abantu b'abagabo bafite ubwenge nta wundi bakunda ubifuriza cyangwa se uzabagenera ku muzuba umwe wese abo bari hanze bose bararyamye baratekanye bafite ababo bariga ko barazamura amaproje yabo ariko mwebwe rimwe mufite ibyago n'ibyo batekereza n'ibindi bashaka kuburiraho kugira ngo bongere bazambuke ku bindi rero bavandimwe bwoko bwacu nimutekereze uko mungana muri kwijisha nimufate n'unamanwe mutekereze ngo se niki kitubereye niki kidukwiriye niki twokora nimutishaka mu muti muzaharamurira kuzageza kwa nyuma kandi wa nyuma babwiye kuko azohambwa nk'ikigwari atazahambwa nk'umugabo cyangwa se nk'intwari indi message ya kabiri reka nyiheze afande Sematama uri umusirikare wize igisirikare uzi igisirikare kwikorwa umusirikare nyawo si ufata defense zinshi umusirikare nyawo si ubohoza ahantu hanini umusirikare nyawo si ugarida defense ziwe umusirikare nyawo nusoma intambara hayarwana akamenya igihe irwana akamenya uko irwana n'umwanya atayirwana fata umwanya utekereza ndabizi ko iyo ntambara ikommandingirwa kuri ariko nanone wisigarize hakawe k'umusirikare wize igisirikare no mu gisirikare bagira itegeko rivuga ngo ordre mal donné n'est pas exécuté niba guheza itegeko ridakwiriye ugasoma intambara ukabona udakwiriye iyo ntambara uyange wisigariza akantu nurinda ngo buri gihe utegekwe ngo urinde
ngo akaba kose ngo uhamagare ngo bazokubwire kubwije ukuri kose uzoshira umarisha bufite kandi nyuma yaho bazakwita ikigwari ntabwo uzaba intuzi uzitwa andi mazina k'umuntu wamarishije ubwoko. Rero isigarize nk'umusirikare nkoze ikintu jewe giye kimwe bigeze kuntuma ahantu turi muri ya nzira ijangora na shekshoni haje ibifaro birenga 8 haje amakamyo irenga 45 haje indege za Mirage haje za helicopter. Komanda wanje waro hari ngo ni safari ngo aje kumbwira ngo wewe ngo piga adui ngo mtowe hivyo vifaa. Mbwira abasirikare nari mfite ndababwira ngo hasigaye hanje hasigaye gukoresha ubwenge bwanjye mfite naho amategeko yo igituma rikaratanga libiri. Twahavuye kuko sinari mbishoboye kumushira ibyo bifaa n'ibyo bikoresho byose. Ubwo hasigaye kurokora ubuzima bw'abo bantu mfite. Rero muvandimwe inshuti, tekereza, fata umwanya utekereze. Ese iyo ntambara ukorera Rwanda gute? Icyerekezo ni kihe? Uzayitsinda gute? Sigitangaza n'igihugu ino Amerika na negosiye izirwana intambara ari igihugu première puissance gifite imunde za rutura ariko iyo kirwana intambara kikabona izo ntambara ko baragitakariza buri munsi umwe urujono abandi ko barapfa baranegosiye mu bihugu byinshi bavayo kugira ngo barebe kuntu bataguma gupfusha urujono. Ariko wewe buri munsi na 3 kurapfusha na 5 batanu na 2 1 n'iposho 7 na kangahe finalem kurinjiza bangahe uragoswe impande zose ukora komeza kurwana iyo ntambara. Frere muvandimwe inshuti, fata umwanya utekereze, isigarize ntukoreshwe nka robo. Uno munsi kurafata inkomeri warayizohereje ngo nibazijane mu Rwanda. Ese izi nazo muri izo nkomeri wohereje hagiye sinzi ko hazoshika izikwiriye zagiye zipfa mu nzira zindi zitegwa zambushe zindi zigira gute. Uno munsi uratangiye gustoking izindi nkomeri abapfuye ntituvuga numara kuzigwiza wohereze finalema hazasigara nde wewe wenyine. Fata umwanya utekereze urebe intambara wa Rwanda aho uyikuye aho uyigejeje naho wayishana. Nigeze maze iminsi ntanga izino mpanuro ni kera na hano wewe n'abayobozi bacu kuva kera kuva igihe umunsi wa Utebutsa Arasa na Biola izo mpanuro narastanze. Igihe twafatiwe ambarwa hari izo mpanuro narastanze. Umunsi mutangaza ko mu AFC izo mpanuro narastanze zirahari. Umunsi mufata Minembwe narazitanze. Navuga ati se rero munyine ni mufate evaluation murebe iminsi mufashe Minembwe mumaze kwibyaza uhe musaruro murebe nibyo mumaze kwatakariza. Uno munsi muri Rugezi umaze kwatakariza abana bangana gute? Rugezi umaze kwikura mu kingana gute? Balansinga ushire ku muzani urebe ushire mu nyurabwenge ureke gukoresha amasantima nutisigariza abo ugakoreshwa nka robo. Ndakubwiye ngo irangiza ryawe rizaba ribi ikomeye. Izindi mpanuro ntanga reka ntanga impanuro ku bwoko bwacu aba bambaye aba balideri bambaye ikoti ry'ubulideri jewe ntemera. Bavandimwe bwoko bwacu dore mwabaye nka Autriche ihisha umutwe ikagira ngo ntiyaboneka. Murabizi mugira ngo ntibabizi mbere abari babizi ni bakeya ariko ntekeza ko uno munsi abantu bose bamaze guhumuka kandi uko mukomeza mugwiza ibyaha niko muguma kugaragara. Winkende ko ikomeza yurira igiti ngo niko ubwambure bwawe ukomeza kugaragara. Bavandimwe inshuti bwacu nta kintu mwakoze kitobabarirwa ndimugezaho. Murabizi ko muri 1998 mwakoze declaration musiga abana uhereye ku escort yanyu n'abandi babiguze bare barabahayira amyanya barashira abana ibihumbi birenga 4 kugeza n'ubu amagufuka yabo yatwawe n'imivu abandi ayandarirwa n'inkongoro. Musubira Kinshasa muyagenderaho muyatwariraho imodoka ntimwigeze mugira n'umunsi n'umwe ngo muyegeranye muyahambe mu cubahiro cyangwa se munabagire n'umunsi wo kubibuka cyangwa se munatohoze n'urupfu bapfuye kugira ngo muhebuze imfubyi cyangwa abapfakazi basize. Mukomeza kubaka ama etage murazamuka. Murabizi ko ibyo mwakoreye Mutebutsi mubwira Mutebutsi ngo narasa na Biola nta munyamurenge nyorwara ntaki. Uno munsi Mutebutsi ararasa abantu bapfuye Bukavu barenga 30 biviramwo abanyabuvira barahunga mu Gatumba baja gushirirayo. Urabazi uno munsi uri mukwiriza ingona ngo abanyagatumba ngo ni justice.
ari wewe cyanzo, ari mwemwe intangiriro y'ibyo bintu. Murabizi igihe mwari abayobozi, ibintu byatubayeho hariya muri ba perezida ba RCD hariya, ubwoko bwacu mwamaze igisirikare. N'ubu nza nibaza igisirikare mwamuja kubaka kimeze gute, n'ubuhe bwoko bw'igisirikare icyari gihari rimwe makimaze. Aho abasirikare bavaga kurwana bakaja kurya mu ikanisa akaba ari ryo ribahembura. RCD hayinjiza amafaranga muhamuduza ama etage muhamwubaka inganda hanze. Aho abasirikare bajaga mu ntambara batagira isasu, kugeza igihe ababyeyi basorora bakaja mu Burundi ngo baje kubaho udusasu kurinda ababyeyi. Ico gihe nico gihe iwacu hashize hasenyutse, imihana irashira irarangira. Aho abasirikare bakomerekaga mukabashira ba nyina bakaja kuborera mu ba nyina. Ibyo byose muzi ko mutabizi, mwahishe umutwe, muzi ko mwihishe mutabizi. Murabizi amacakubiri y'Abanyamulenge aho yatangiye, mufata imira rimwe muyikuza iyindi mukayirangiza. Aho muhishe umutwe, muzi ko ibyo batabizi. Murabizi ko abana bafashwe mu mateko akabera barenga 100. Mwabuze n'itike n'umutima wa tike yo kuja kubatarura mu mutarura abo bana. Murabizi ibi byose biba hariye. Abo bose babikoze muri kumwe aho ngaho, muri kumwe nibo bashobuja indimi ko murahindura. Umunsi umwe ngo ntawanga konkanyira ngo rwa ruheri, umunsi ibyo muguma muhindura. Muzi ko muhaye muhenda abana, muzi ko tutabizi, mwahishe umutwe, muzi ko ikindi gice tutakibona. Nimugezaho ngaho, ntimumere nka Satani kuvuga ngo kera naramaze kwandura ntaho noba nkigize. Gezaho abana b'Abanyamulenge si bitoki ngo barera imvura yaguye ngo tuzoje gusoroma. Abana babatakara barakenewe, turabakeneye n'abana babase babanyina. Abanyu murabafite iyo ngiyo, muko murabigisha ko muragira iki, aba bandi ko murakomera ngo nimuzamure. N'ubu ngo mwohereje ramforo, abandi nabo kumva bavuza induru ngo umusada bwoko bwacu. Reka iyo message nyiheze Abanyamulenge batuye hanze. Abanyamulenge hanze baracecetse, bamwe bariko bararebera ibiba, abana barashize, ubwoko burasambutse, mumaze kumera nk'umwenda waguye muri acide kuratabuka kuko wize. Abagabo bize ariko arakunguta ikoti igiye ngo ndumudoktere ndumulisansiye, nakoze maîtrise, nakoze ibiki, ngo n'umugabo koratinya baza ukuri, babakangishije kubatuka, kubasebza, kubandarika, ukamutinya ico ngico, ukareka kuvuga ukuri, ugahitamwo kugaride kudatukwa kugira ngo ubwoko bwanyu burangire. Ubona icyagaciro ko ari kugaride personality yawe kugira ngo ubwoko bushire. Bavandimwe ubwoko bwacu, ibi bintu mwaye mukora, iyo silence murimo, mumenye kuko mubaye namwe nka Autriche. Nubwo muhishe umutwe, harabariko babona muriko muragaragara nabi, kandi amaherezo muzagira isoni n'ikimwaro. N'aba bana abazasigara bazarokoka bazabavuga nabi, bazabarira nabi, muzasaza nabi. Abandi bari hanze baba bakomera ati ntambara, muko murishima ngo umusada waje. Ndakubwiye ngo nta musada waje. Ibi tuora tubibabwira tubihanura, hagiye urupfu. Umubare ukungana niko n'urupfu rwiyongereye. Uko mwongereye amasasu, muturanye n'abo ngabo bafite amajambere, bafite amahoro, bafite iterambere, bafite imiriro, bananiwe kubaheza imiriro, ko barabaheza amasasu n'ibibomba ngo ni mujani wanyu, mukishima ngo umusada waje. Kuriya mubari muhaye mwongera, niko n'impfu muzongera. Ibi ndababwiye ibyo byose nagiye mbahanura byagiye biba, niko n'impfu muzongera. Uko mwongera ramforo niko nabandi bayongera, kandi simwe mufite nishi, sinamwe mukora amasasu menshi, sinamwe mufite amafaranga yo kugura yandi, abandi nabo niko bongera. Murazana ibifaro, bazana ibindi, muzana indege, bazana ibindi, ibyo byose birasiwanyu. Intambara murayimuye, muyikuye muri Noro, muyijanye wacu. Ko murakubita amashi mukishima umusada waje. Hari no turadio twadukomera, wewe mama njewe gakunzi we. Ubwoko bwacu turi ubwoko bumeze gute budatekereza, turi ubwoko bumeze gute butagira kahise ngo katwigisha kazoza. Reka mpanure abayobozi bacu ba gisirikare, aribo General Gasita na General Masunzu, bavandimwe bwoko bwacu. Nubwo ibi bizabaye, nimurebe nimuramire buriya bwoko, uwo ari we wese ushobora kuramira. Iriya ntuze yo gusinayipinga, uno munsi mwateye abari abateye bagiye hapfuye 5, hapfuye bangaye bagasubirayo. Ubwoko bwacu burashira. Nimwe mufite wa rugamba, nimba mubishoboye nimuzane igifosi ikundi, mukubite bari abahungu baveyo, murinde abaturage batekane.
ariko urujonojono rw'intambara rwa buri gihe cyangwa nimba bananiye nimureke bahature, ariko buri munsi guhora turira tugira gutya ntibikwiriye. Mu kurangiza natanze impanuro mbere nazihaye na General Makanika atarapfa, n'ubu ndaziha Sematama. Ibi bintu muri ko murakora igihe amateka azahinduka, abo mwitwa none ejo sibo muzitwa. Nabwiye General Makanika, namubwira ngo General Makanika, iyaba ari njewe wari uraho mu mwanya wawe nari guhamagara General Gasita, akamubwira ngo General Gasita waje, nari maze iminsi nikoreye ubwoko, kandi umenye ko atari wabo byaye, sinawe sekuru w'abanyamurenge, sinawe bakunda, sinawe vukana nabo kubaruta. Ukabwira General Gasita ati narwanye intambara hano nije nyine nta bandi bahari, none waje nawe nabaho kuko arabanje, dore noneho unashigikwe na leta. Ngahakira akira ngwino mfatire mu ngata nawe urinde bana bantu ukinjure usubire mu kibira cyawe, ahasigaye nibapfa bazokubazwe jewe dore ukumengo hayi. Ukabikora gutyo, ariko byageze igihe General Gasita ahamagara General Makanika yanga kumwitaba, kandi ngubabaye ni ubandura umwe. General Makanika ari kumuhamagara mbere, ariko aramuhamagara aranga. N'ubu nico mpanura ya Sematama. Sematama, iyo ntambara si wese kuruza abanyamurenge, si wowe babyaye, si nabo bakunda, nta n'intuze. Hamagara abo banyu mukorana, aba general ba leta bahamagare mwicarane, mwiga ukuntu murinda abaturage. Umuntu abishiremo n'abashefu, kandi ndabizi ko bazabarinda, si wowe bakunda kubasumba, ariko ureke kwitanga buri gihe kumakugira gutya. Nyuma y'ibyo no utabikora ibyo bintu, iyo ntambara nta sura, nta gikebe, nta ntuze yo kwitsinda, kuko ntifite n'ikiziba kitakiriyo kija. Ni ibintu, ni intambara y'abaswa, ni intambara y'abashumba, ni intambara badatekereza. Nimba utekereza, nimba hari utekereza ngo intambara zoitsinda, iyo minembwe izarangira, nimba imishikirano ibaye dusigarano tuburi, nta kintu uzokora cyangwa icyo ari cyo cyose, nta gikebe nkubwiye gihari cyo gutsinda iyo ntambara. Hamagara bagenzi banyu mwicarane, ubabwire, ubashinga abantu babarinde, ukinjure uye ku bintu atari uko ayo maraso yose ayapfa. Ndakubwiza ukuri azakubarwaho, uzasaza nabi. Murakoze.